ya kunwa midismilani navoya vidzo hegomai. Haya, kwa majina ndi mimi Katilili wa Menza. Here mzonaona nimire haha ninawira watumia manalaba atumia manatema. Kitu cha kwanza vila haki, kitu cha hiri manatema tu ili mraza bao siaridie sumilana giriama funavoya madzo hegomai anatumia kutemwa mnavihenza, anatumia kutemwa mnavihenza kamjenzi jeri we dada anatumia kutemwa unavihenza. Haya, kibao sicho kabla sijaimba mimi ukala nasikira anachanji sana manamba vivi manavala mahando kamenda kansani hando si shumu, hando si shubili, hando si kitozi cha kukungawe usende kanisani. Mzanisikira manatema na mulungu ni wakati wa kiyama kauzafika mulungu kijama manatema na vikara natema na mulungu ni wakati wa kiyama kauzafika mulungu kijama manatema na vikara ni wakati wa kiyama kauzafika mulungu kijama manatema na vikara wakati wa kiyama kauzafika mulungu kijama manatema na vikara manatema na mulungu wa pangu wakati wa kiyama kauzafika mulungu kijama manatema